in zevain chibai levek ule amasa in tual chung chanchin ilongai thamasa ang Mizoram Commercial Vehicle Union MCVU de chuan ni somni le pathum nilai ni khan rampuma Mizoram Sarkar in oilman ati sandu lo lantirnan nor an hoi hota zemabo konvenga member train kate duty in boina chuak omlo nan sarkar lampain police lamte a duty ngortir lea he nor an hoi hothian thlop a hlo thatviu lai hian member zinga lo service lui om de chu duty ten an dim lo lea Bauruak sang le hadin nor boite omle thin ma se police duty ten an met mi le the ram ni in thu kandong Bauruak sang tak noya he nor hi hloting taka kalpui ani awangin tlailama khan MCVU te chuan nor hi tiam chin omlavin anti top ani ruang chuak pilal tuangpui kumsom ni le paruk apasal puthuam zidinga chu tunkar ni lai thotan zandaret khan septi semia awangin aborala ama hi presbyterian kaushana loi ni in section 3 din tharveng mi in lua apasal fanauti na khosa anni aruang hi pu khokunga din tharveng ina cholpui ania apasal de khua north east lang no ma phurchua ngal ni in aruang thaliam tu veng chung le pona tangin local anthanem le a pilal tuang pui hian afanu thariat mi lek akalsana naute tharuk mi paimekin naute po hi apum chunga aboral ani kumlano pangtak ni in thenrual kom thiam tak mi ngei nat hlem em thin ania anat chung arei lovin hetianga aboral thu chung khat leina thenam khoweng le veng chung mi puite a thong thut mai hi a hril hei thakin mi khongai le leinat a hloem ema aruang thaliam tum an thatnem em awangin aruang poi kalpui mai thei anilawa a chanchin le anat dante ngai thak ani hnuwa aruang hi bialtu upa vi vanal throyan tongtrainin a thaliama zemabok not branch oi me chuan kuang moi taknen an thaliam bok ani ama thaliam tur hian khotlang hroi tu le kausan lam zemabok not local council te zembok not branch oi me te le kausan hroi tu te an thleng kim hle a khotlangin an sun tak meu ani tunlai hian zemabok not branch oi me te zanlama an duty ngor ema zana no pang kumtling lo kholaya leng thin te le tleirol kholaya beng cheng siam thin te thlengin an tom im pha hle ani an hmalak na hian khotlang mi puite ati thamuan pha hle a nu le pa te point thei to pa khotlang froi tu te malak na thopa kan fa te en khol ram turin min ngen ani zemabok not JAC te chuan ruihlo zuar le ruk ru te laka kan khotlang a him thei nan thei to pin ma an lak chun zom zela hetiang khotlang ta da min nok le har satna thlen thin te laka kan lo him deuh thei nan mi puite troi om le thei to pa tangtlang turin min bei sei ani zemabok not local council chuan veng chung mi puite mani in le avel vong fai thatur le kan ran vulte khuwa khera veng thaturin min ngena midang ta na har satna thlen thei zonga kan ran vul le kan hnom nokte dalo ram turin min hriat tirani khotlang alo thiang himzel thei nan kan bol hlo pai dan chungchang in zirtir na hun le in tiamna signature campaign in tina nei tura malak mek ania mi puiten lo ngai pe mo a zom theu tur pa in min ngen ani zemabok not huam chunga local council le caravan agency te rom man na in gas home delivery tlang venga kalpui tan ni in felfai zo ka kalpui zel tum ania mi puita na ol sam jok le rin tlak jok ani chuan ata tola kalpui chhozel tum ani bok ani zemabok not local council le zemabok not game and sport association chuan tunin rin ni jingkar khan joint meeting nein heta hian MFA Mizoram Pumpui football in elnalian abot sei tur chungchang rel ania he rampum huap in elna hian chhuwa vele ngei ni se tin an rela team enkol tu le boypui ngai tul angte boypui a ma lo la turin zemabok not game and sport association tikuta anda a local council atangin IO sport in charge pu Andrew Thamwana le Thomas Lal Biakngor te chu an ruat bok ani zemabok not game and sport association and kolmek zemabok not football club te chuan ADFA second division tournament an khelmeka season opening a hian team sombruk te pool nia then ni in zemabok not FC te chu pool B a omin match ni kheltoa voi ni an chaktoa match nga kheltur lomin an match sumna hi karle thole ni choma dar som pakhatle chanve hian home mission school nen Rajiv Gandhi stadium molpuya bok an kheleang zemabok not football club te hian coaching staff thatak tak baka players thatak tak zemabok not zemabok zuang tuile la tangtin an neya first division kai ngai tumin thei to pan chu me kani zemabok not football club te hi VNM Tamrin zemabok not ten du sak takin jersey an sponsora an chunga game and sport froi tu te an lom tak zeta in fiamna ngai na ti chuan
VNM Tamarin te kutsuak lo leizel turin Zema Bok Not Game and Sport te chuan min ngen ani Zema Bok Not Local Council te chuan damveng tui khursiam na chu antran chhota a hemi chunga helai tui tlan tu zong ten anman ri theilo awangin veng chung mi pite hria thiamna Local Council chuan adila chakteka siam zo wat ani theinan malak chhozel ani a ama aya remle thazoka siam tur ani awangin amang tu mi puite po in thirpuya venhim konga po malo lak pui turin min somani tin si tui khur sericulture thang po siam mek ni in apan na kong po awaya chhun that mek ani a hemi chunga kong te lo rap lo ram turle dimdoi taklo enkol pui turin helai kong mangthin tu te chu Local Council te chuan min nge na si tui khur po siam mek ani awangin helai mun mangtang kai thin te po lo sa thiam ram turin Local Council te chuan min ngen ani Zema Bok Not Local Council te chuan AMC malak na in Zema Bok Not huam chung welfare tenen Local Council house a meeting poimo tak anneya heta hian bol hlo paidan turle faina kongam halak dan turte soitlan in hemi hun ronman pui tur hian Ward Corporator pu vanal nayabaka AMC atangin pu Jimmy lalnun thara JE le Albert vanal liena JE te panhi lokalin ma anno lak to dante sarkar department le AMC ten mi puita na ruam manna annei dante annin hena tanghian ngai thak ani a bol hlo paidan tu ruam manna thar annei te soifein mi puya inzirtina le intiam na chungtin tlo chuaka nei tur ani dante soifia ani a kalkhom te point thei top chuwa khotlanga kan theina zona malak pui turin ansoma ruam hana lo siam turin khotlang hroi tu te an ngen ngal bok ani ko ran sang program elo ngai thak chunjom le ngalila Presbyterian Church of India Zema Bok Not Kaushan Pathian ni choma in khom tan tu PR lalram thangi zirlai som thum bakwana lalpan namdang ane ti zir ani anga chonhin khom tan tuwa bi namtin luti thusil tu pulal ding liana Pathian ni zanin khom thusil tu upa deng ming liana zaipol tleirol chonu in khom zaipol aum bokang filveng Kaushan Pathian ni choma in khom tan tu pu tilal rimoya zirlai som thum bakwana lalpan namdang ane ti zir ani ang Pathian ni chonu in khom tan tu pu thanglian thuama thusil tu pi sai thang puye Pathian ni zanin khom thusil tu pu aral thiang lima ani ang Zema Bok Baptist Kaushan Pathian ni choma in khom hroi tu upa ke rodu oma thusoi tu rongbol tu David Sangthan kima Sunday School Senior B zirtir tu upa F lalchan hima fellowship sang te biak in hall number 1 le 2 te fe chuana le fellowship na te nei ani le ang tlaidar nga le achan ve a biak ina ABC in khom pui pual chongai tongtai nei le tur ani bok ani Pathian ni zan in khom hroi tu rongbol tu C ro sanga thusoi tu rongbol tu H lal rammoya ten ni ang UPC North is Zema Bok Kaushan chomain khom hroi tu upa ke vanal ringa tantu sister nem thangi Sunday School zirlai som thum pariatna thusil tu le hlathan khom te in ngaidam na ti zir ani ang zirtir tu sirem chungi chonin khom hroi tu upa vanal choilova tantu sister Eden thari thusil tu sister Vanziki te ani ang zanin khom hroi tu upa vanal choilova thusil tu sister sirem chungi Aizol East District Mission Department Conference khozol veng thara man mek ni in he huna hian bas manga kalve ani Preaching Station UPC North East India Dinthar Kaushan Pathian ni chomhain khom chairman brother lal ngai thanga tantu sister lalram hluni zirtir tu lalbiak dika Pathian ni chunle zanin khom chairman neng khan kapa tantu sister lal romoi thusoi tu brother lal thuthunga zan thusoi tu puliana Preaching Station UPC North East India Dinthar Kaushan Pathian ni chomma in khom chairman brother lal ngai thanga tantu sister lal ram hluni zirtir tu lalbiak dika Pathian ni chunle zanin khom chairman neng khan kapa tantu sister lal romoi thusoi tu brother lal thuthunga zan thusoi tu puliana United Pentecostal Church of Mizoram Zema Bok Not Kaushan Pathian ni chomhain khom chairman upa laltan moya superintendent Sunday School tantu unawnu lalthan zingi zirtir tu tirkau lalram chuanga zirtur hi zirlai somthum pariatna Pathian ni chonu in khom chairman tirkau lalram chuanga tantu unawnu vanal hruai thuril tu HJ lalthamuana Pathian ni zan in khom chairman tirkau lalram ngaka thuril tu tol upa HP lalram ngaka UPC Mizoram Dinthar Kaushan Pathian ni chomhain khom hroi tu upa lal hroi tlonga tantu PC lal hroi tlongi zirlai somthum pangana zir ani anga chonhin khom tantu lal hlimpui thusoi tu shrilkimi zanin khom thusoi tu Samuel lalmon puya Isua Krista Kaushan Zema Bok Dinthar chomhain khom hroi tu upa lal lian soma tantu pi remmoi zirlai somthum le pasarina tram na satak tlak thu ti ziranianga upa vanal hlunin mun khata azirtir donani chonhin khom hroi tu
tual upa lalbiak ni e trantu andria lalrin sanga thusil tu upa vanal thuama khati jong kha ko san sang sang pathian ni program le tual chung news kan han pon thei te chu ani e